welcome back to my channel, ang Chucky Hits! Diba? Yes! Okay, so hello mga kahigala ko! Welcome back to my channel! So, today's video, we will do the imitating intro mga kahigala. Yes, sa mga YouTubers here in the Philippines. So, dili lang siya tanan mga kahigala, hindi na kaya. Okay? So, Sam. So, nadi ko guest, ang ako ang pagumangkin, si Aubrey May Lozana. Say hi to my subscribers. Okay. So, now mga kahigala, magsugod na ta sa imitating intro. Yes! Okay, so now let's start to Mimiya. Okay? Are you ready, Aubrey? Okay, ready na si Aubrey mga kahigala. Ako kay ready gamay. Hi guys! It's your girl Mimi! Okay, so let's start. Okay, 1, 2, 3, go. Hi guys, welcome back. Dili man welcome back. So, hi guys, welcome. Okay, see over. Hi guys, it's your girl Mimi. Oh yeah. Okay, so hi guys, it's your girl Mimi. Oh yeah. Oh, diba? Okay. So, kinsa naman sa sunod? Okay, si Leticia. Okay, kailan man mo ni Leticia mga kahigala. Kay si Leticia, mo transform gini yung now. Mahimog na din lustre, di ba? Lustre. Yes. So, Catherine. ato gini siya, ato sundon niya hang intro. Okay? Kay nindot siya gini siya intro mga higala. Guys, welcome back to my YouTube channel. Okay. So, okay. First, Aubrey. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, Mimi. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Oh, diba? Okay. Sunod. Next is Tony. Mommy Tony Fowler! Yes! So, siya ako inspiration guys nga no ng YouTube ko. Okay? So, atong sunod niyang intro. Kung makasunod ta mga kagala ha. Okay. Okay, 1, 2, 3, go. Vlogag! Hi mga kabesi ko, alam nyo na pag... Okay, again. Vlogag! Ay mga besi nga, sorry pa na ako na vlog mo, Lopet. Siyempre pag ako na vlog mo, Lopet. Okay, 1, 2, 3, go. Vlogag! Hey mga kabesi ko, siyempre pag ako nag-vlog, malupet. Okay, so Mimi. Vlogag! Hey mga besi ko, kapag ako mag-vlog, malupit. Diba? Lingaw ate Aubrey. Sige, sunod. Si? Zainab. Morning, idol ni Aubrey. Idol ni Aubrey. Dungan ta na ate Aubrey. Nasa pagkalisod-lisod TikTok gamay. style. Nasa ha. Yeah! Lalang sa siya mga higala niya. Ako di mo ko hello kung kabahan. Sige, magdungan ta mga ate Aubrey. Okay. 1, 2, 3, go. What's up, Tabby? So I'm back again and again. For today's video, gagawa tayong panibagong video! Okay, mo to si Zainab, mga higala. Moto yung intro. Mo to yung intro. So, sunod kay si Jamil. O, kani ka Jamil. Mga higala kay lisod-lisod sa giniginagmay. Paspas iyang intro. So, maningkamot mi nga maka-achieve din yan ka Jamil.
What's up? Kamusta mga kaigan? Macho na ngayon mga kaigan. Panibagong araw, panibagong Okay, naman. Are you ready? Yes. Are you ready? Are you ready? Okay, si Aubrey lang mo intro ato mga higala. Okay. 1, 2, 3, go! What's up? Kamusta mga kaigan? At yun na nga, yun mga kaigan, panibagong araw, panibagong karat. Hindi lang daw siya. Okay, 1, 2, 3, balik. Yo, what's up? Kamusta mga kahigan? At yun na nga yun mga kahigan, panibagong araw, panibagong tarantaduhan na naman. Ano bang inaantay nyo? Kung bago pa lang kayo sa aming channel, welcome sa pamilyang Mandirigma. Ahu! Ahu! Maano kita siya? Okay, sige. Sunod kay si Chucky Hits. Mo dyan ako idol dyan. Yes, Dyan ako Chucky idol dyan. Hits. Hindi kaya nag-intro siya. So isang energetic na Hello, mga mahal! welcome back to my show na ang Chucky. Oops, teka lang. Do not forget to like, subscribe, and tap the notification. Okay, so, karon ati Aubrey, katulan din tadapit sa, ako pala si Chucky Hits. Ato lang tadapit. Okay, iyahan naman ang, don't forget to subscribe, okay? Sige. Okay, 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, go. Hello mga mahal! Welcome back to my channel, ang Chucky Hits! Oh, okay, sunod ako. Okay. Hello mga mahal! Welcome back to my channel, ang Chucky Hits! Diba? Yes! Okay, sunod. Next is V. Cortez. V. Ay, V. Okay. Nindot sa gini siya vlog mga higala. Yan ko sa iyo. Lagi dyan. Okay. Okay, so, okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Hi, mga baby! Okay. Sunod ko. Okay, 1, 2, 3, go. Hi, mga baby! Alam mo dyan na siya mga higala. Musyagit na si V. Okay, so next is Ivana. Ivana Alawi. Yes, Oh, Ivana So, yung Alawi. pinaka-last day. Oh, siya yung pinaka-last mga higala. Si Ivana Alawi. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ivana, and for this video, I decided to do my glam. Okay, so, hi everyone, this is Ivana, Churva, oo. Okay. Ivana, welcome back to my channel. Ito ba? Balik doon. Okay, balikon. Hi everyone, welcome back to my channel. Ivana, and for this video, I decided to do my glam. Hi everyone. Oh my God. Okay, Wala na 1. dyan na siya Nandiyan na siya. Hi mga, hello everyone, welcome back to my channel. Ano niya buhok? Hey everyone, welcome back to my channel. This is Ivana. Ano din siya guys? Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ivana. Hi everyone. Okay, let's do it. Okay. 1, 2, 3, go. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ivana. Okay, ako na food. Okay. 1, 2, di mo ko pa anak mga higala. So, anak lang ko yun, anak ko. Okay, 1, 2, 3, go. Hello everyone, this is Ivana. Welcome back to my channel. Oh! Ay, sayot day mo, ti. Sayip di ako. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ivana. Okay, hi everyone, welcome back to my channel. This is Ivana. Okay, 1, 2, 3, go. Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ivana. Hi mga higala! So, mauna to siya. Nahuman na among imitating YouTubers intro challenge. So, Yes. mauna to siya. Mga 9 mong ti. Oh yes, 9 kabuo. Mga favorite rato na mga intro sa mga YouTuber. Yes.
silang Ivana, silang Tony Feller, Mami Yes, Tony, Jackie Hicks, Jamil, Leticia, Leticia, Mimi, Mimi, oh yeah. O si Zainab. Zainab Roque. Yes, nindot kayo na sila mga vlog, mga higala. Subscribe po mo silang channel. Yes, don't forget to subscribe, okay? So this is Aubrey and this is Ate Cecil, Cecil. and thank you for watching. Don't forget to click subscribe and share and click the bell button, Be okay? notified by her uploaded video. Yes, and please comment below kung unsa inyong mga suggestion para sa Kung sa mga channel. vlog na ko. Okay? Okay, goodbye mga higala! See you!